Manang Biyada! Hello, gagayam at timanan tagayam yo, Jenna Almoite akas manang biyanang. Welcome kayo dito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Cab sa Trandi sa napudno anagan, tintay drama, ngayam sakbay ti amin. Makablawa mampay Darwena Verceles, dito Saudi Arabia. Angelita Salvatera, dito San Fabian, Pangasinan. Kan Arsenia Antonio, dito Barangay Pinpinas, Santa Ignacia, Tarlac. Kastiman ti kuna ni Cab sa Trandi. Dirma ng biyanang, iti baruak no adabasit matgadak kontento akon iti dayta. Isungad addo ti aldaw apan naginanak, ngem ti aldaw apan nagtrabaho. Rogyak man nga rud, ti agsalaysay. Sa langit walang ber, sa langit awan ti ber. Nabagdag ka manan, Randay. Naginumam aya. Iti baso alangan mga jetemba. Ay di kag pilusa pa. At da paginom mau nga mawang pagbayad mo iti utang mau. At daman imay nagsingir itayan. Binayadan nyo ko man At damat tayo. Naglako kayo itinwang. Ay di mo pakibiyangan dayjay. Tanda pangigatangan may kanitatang mau. Anyat gatangan nyo ngay. Nuwang manan. Oho. Di yung pala igatang iti motor. Tapno at pag-servisyo kinitatang. Gumatang kami iti buryas. Tataraknen may. Pipya pa Tapno at danto pangasawa. Adda mo parte into nagkasarak nanang. Ay agtal na ka man. Agtarakeng kamot Di kag namnam ay Randay. Oy Randay, aldawan. Apay awan planom nga agriingan. Maturog kalatan naging ingana. Nagsapa pa lang. Mang-disturbo kayo manananang. Nasapa nga. Anyat orasan na alas 11. Kitaan niya ko awan mo trabaho. Kakaiso na a day off ko ita. Nagatidog mo ta day off daytan ngay. Apay awan man ang trabaho mo itaya. Awan, tasabado lang di sir ko nanang. Day off ko iti Domingo. Aging iti Biyernes. Anya? Ada ka kastan. Ado ti day off mo ngam ti pa nagtrabaho. Baliktad mat. Imbis may sala ko mga aldaw ti day off mo. Samot. Ado mo ti day off mo. Katalaga ang kasta. At least, adalatam ako na at trabaho. Saan nga istambay, nanang? Welcome to Jenna Almoite Drama. Kaano nga da trabaho, Randay? Inton Sabado, tatang. Day off ko ita. Epay, mamin ano iti 1 week ti trabaho? Maminsan laeng, tatang. Sabado laeng. Dayamit kas na trabaho? Adumit ti day off mo ngam ti panagtrabaho. Kat siya karoday, tatatang. Kahit agsapol ka iti sabali a pagtrabaho ano kas ka day off mo? Uray ko man no tumulong kay jetalon. San mo taday tamo la agbulbulak boltan aramidem? Kat gagangay na Tadi off ko nga rod tatang. Kan may isa, kontento ako niti trabaho. Saanan dito sideline? Suruan tayo ti makontento iti adda ka na tayo tatang. Kahit naimbag ano dakil ti sweldaw. Kat may samot lang aldaw ti trabaho iti makalawas. Din sapay umanay apanggatang mo iti kansilsilyaw. Umanay mo't sobra apay Aywan, tatang. Mga asawa akong iti mabiit. Ha? Sino ti asawaan? Addan ayan nobyam. Katawan sapay, mate. Addan to, Adda kayat ko nga arman. Napintas. Kanasingpot abalasang. Patsak magustuhan nyo day. Taga ano? Kalugaran tayo, winaw? Saan taga dito'y, tatang? Taga Sabali a lugar. Kahit agagagat ka nga rod, tanarigat nagpamilya. Masapul adublem ti panagkayod mo. Tapno addan to ipakan mo iti pamilyam. Rabein nga mawampay la dyan anak talakay. No napanmanin na ginom, di mo namnamain ti panagawid na. Bigat to siguro maday na sumangpit day jay. Ay, adaman nga minin ag-birthday abarkada na. Laklakayan mo day abarkada na. Kundi handa pa'y lang amin kawam mo trabaho na. Kit bay amon
Awan bibiyang mo ditan. Saan mo mat akwarta ti paghandada? Wen jay mo la inom ti koko anda. Kit oray mo't awan ag birthday, aginom dalat ta. Di pay lang amin mga asawa ni Randy tap nagtalnan. Bareng agbalbaliwan no adanton putop na. Bareng makaasawan iti mabiait. Takuna na mo't nga da ka no kursonada ng armain. Ay, kasta aya. Ay, sapay la ko mga rod at kaya tanda. Tapno mga sawan. Kasano ang mga asawa ngay? Kitawan sama urnong na. Anyat busbusin na ngay. Kauray, wala manok ti partendan to, ah? Apay, mabalin ayamit na dua manok. Mabalin ano talaga nga awan. Kundi uray anayon tayo to atalaw, no kaskasanaw, tinapatag makasarda. Dinto mo't nga nagtrabaho na sayaat. Kitno at da kwarta na, idiritso na iti arak. Mas dawag matitiday dyan nga anak mo, ah. Laklakayanan, ngamsaan pa'y lang agpanunaw. Nakasingsing pa may diubing pailaan. Arapap na pa'y nga tagbalin ang mga kasabay di. Ngam no apay nagbalin akas di tugalin na. Huwag nga ron Adu pa'y ti memoryado na idi a bersikulo. Di Domingo a makimisa idi ubing pa'y. Natulnog. Amin nga ibagata, tungpalan na. Ngamitawanan, kasla nasaraanan. Gapoy ti kinatangkan ti ulo na. Lalakit bagbagaan talata, bakit? Di ta mauma amang balakad kan kwa na. Ta makapanunot tulat ta. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nay, adakan. Nagturturo kami di rabe ay. Medyo arubahan da Tata Ignacio, nanang. Aguray ka man. Apay tamatam. Nagngisig mataglawlaw na. Nablakayan ka. Ay na. Naitugtugak, nanang. Naitugtog nga. Ibagamtag pa'y suranday. Nan ano tamatam. Ay na makapadanag kamot. Sige, nanang. Ta kahit kunti maturog, makaturturog ak. Si kaman ti pagdamagak, Armandaw. Ijay ngamin balayo ka tinaginuman daranday. Apay anyat na pasamak. Apay nablakayan mo tandianak ko. Kuna na ngamin anay tugtaw ngamjak mamatay. Kwa na. Dinanog da. Anya? Asino nga'y tinangdanog kang kuwana? Anya basol na? Jay may sa bisita may abarkada ni ading ko, nana. Agpada da na bartag. Nagkinursunada da. Agpada da mo't kidya na blakayan. Tauray jay kalaban na. Na blakayan mo lang, nana. Agkaruprupa da nga raw, diti kas diyang itsura da. Nagloko mo dagitan? Di kam nakanawa, tanabartek kami mo amin ay. Ngam sa nabalay, tawan tinaabak nangabak, nana. Di yung mga minawis-awisan dyan anak ko, Armandaw. Da kayo ka ti mangisong-song kang kuana. Saan mo't anana? Kitno isuti ka na yun ang mga awis kada kami iti inom. Nuawisan na kayo, di kay mapmapan. Magbagaan yung mga min, ah. Husto pa'y ti inom. Kuna yung mga, ah. Wan kay mga minawan. Kaya yung mga gaputa libre. Agpapada kayo, di makay naknakam. Idarom mo din ang black eye kang karanday. Saanan? Tagpada kami mo't na black ayan, nanang. Wan nga mga no nakarkaro ti pan naka-black eye mo. Kita man tay tsuram. Dandan di ka pa'y makamulagatan. Kasanan, no agdarom mo di dinanog na. Di agdinarom dan adwa. Kakimbasol ngamin na talaga ay aranday. Basol mi adwa, nanang. Nagpinakawan kami mutla ituudi na. Anya? Kasta at aglaban. Kalpasan ti panagdinangran. Agpinakawan. Manumay ti kasta. Di ka lang amin makainaknakamot, Randy. Kanayon ka madungiran tunggal mabartag ka. Kita man, nagadun ti piglat di tarupam. Gapoy tarak. No saan ka madisgrasya, makabil ka. Ala, sa nabali tayo sardeng kunti aginom, nanang. Ikarik. Ay, sapay la kuma, tamatungpal mo day ta karem, Randy. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nanang, agaramid kay man pa'y iti ice. Nay, apay na ibusan na yatay naramid ka. Naabutan mo ti daduma. Pagdip-dipol ko ngamin dito'y black eye ko. Sapay nagbayag ang may kato'y black eye ko. Diniritsok a dinipulan iti ice. Ngam isumulat ta.
Ay, apay one click ayamot. Saan mo't Uraya mo't ti manong aldaw sa agimbag. Matuo ka na kaon. Sabay ko nak nga inak manan arman jay. Klas ko abalasang. Paimbagam pa'y tablak ay mo, sa kamapanagaram. Kaanong tupay nga nagbayag mo nga gimbag. Diyak makauray na nang. Ang mga no agawan da ni Gemma. Agrubata kita tinakagaram eh. Na, kasta titsura mamapanagaram. Ay, nablak ayan ka. Katuwanan anya kumangay. Diyak kayat ti maunaan. Sapay adagar-aram kan ko na. Narigat ti maunaan, nanang. Naimbag nga orasyon, nana. Mabalintag pasyar. Nay, asino ti pasyaram baraw? Ni Gemma ko mga anak yun, nana. Adda ka de. Sige sumrag ka baraw. Apay nga dablak ay mo baraw. Asino tinangdanog kan ka? Kwa, nana. Si kamat gayam day tarandi. Sumrag ka Agyaman ak, Gemma. Naimbag nga oras mo. Aywan, adda imot ko asuman para keng ka. Adda yo. Agyaman na. Ay, Gemma, umay ka man pa'y. At dalabiit ipaaramid ka. Agtugaw ka pa'y laang randi. Taag subliak no madamdama. Sige lang, Gemma. Dak kayat day talalaki, Gemma. Basti dim adagusan. Ha? Nanang. Ni. Nagloko mo dito abakitan. Nagpig sa tingiwat na. Di na lang mayara sa asmatan. Tibagbaga na iti anak na. Piliyam ti pakiasawaan. Nata- Jak kayat ti makamanugang iti man nakiapa. Na. Pagkunaan nyo mat aman nakiapa ni Randy, nanang. Kita umat kat addablak ay na. Man nakiapa ka no. Kat madlaw mo't nga iso ti man nakiapa ti Diyas kaya bakit. Man nakiapa lakit day ta na blak ayan. Kibur siguro day ta ijay lugar da. Nagloko mo dito abakitan. Tila ibagbaga na. Rumuwarak man pa'y. Pumudot tila payag ko makangkang kalagit ibagbaga na itabak. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Pasensya kan, Randy. Sumapul ka laangan iti sa baling armam. Tani, di nakamot kayat ti inak apara kanya. Apay, iso ayat ti masurot, Gemma. Sika tas sika ti masiknan. No darik nam kanyak. Aklunan na kon. Taag taraytan. Anya? Alan, Gemma. Aklunan na kon. Itaray ka itan no aklunan na. Ay, saan, Randy? Adda nga min sakit ni nanang ko. Ang mga nukumaro tirik-rik na nukontraak ti kayat na. Gemma? Iso pasensya ka na kuman. Sapay ko mata maawatan nak. Di na kumagurguraan, Randy. Diyak kayat stress ni nanang ko. Paimbagak ti black eye ko. No dahito ti problema, Gemma. Basta aklunan na. Agsubli akto no naimbagan ti matak. Saanan, Randy? Uray di ka nagsubli. Pasensya ka talaga. Kahit kumusta nga iti panagaram mo, Randay, adamo la namnamam, inaklon na kamo la jar armam. Binastid na ko, nanang. Anya? Kontrabidan tuman ngamin dyan, nana. Amok akayat nak ni Gemma. Ngam dyan nanang na ti sana amangayat kanyak. Tinak kayat apara iti anak na. Naggrabaw ti rason ti di na pangayatan kanyak. Gapo ka no ta da black eye ko. Ibagbaga na kita man nakiapa ka nun. Apay ngamin ang nagganat ka na panagaram. Paimbagam kumapay ngamin tablak kay mo No didak kayat, saan lang? Agbaak aklatan. May met mutlat agbaak ng mga sawa. Free akanayon. Awan mang lapod kanyak iti kayat kong aramidan. Mga sawa ka day. Paimbagam pa'y tamatam sa kamapanagaram. Tapno kaya tanda ka. Sarain, adula amin. Ang mga numabastidak tumanin. Iso asaanin day ta asa-asawa dita. Ay, nasaya at nakita ka dito ilay Dominga. Ne, da kayong magayam tataben. Nakitsinda kayong magayam. Win man balasang ko. Ingem, madamag kumanlaang. Apay, talaga ka di amay salang aldaw ti panagtrabaho ni Randy nga anak ko, ije farm yaw. Wen tay sumuti request na tata. Kunak nga rod adiretsyon na kumatagtrabaho. Tapno adu ti masweldo na. Nga may samala kanong aldaw ti kayat na pa nagtrabaho tata. Anya,
Nagloko mo da dyan anak kaon. So malagayam Mas dawak. Tad adumot dyan day off nan. Ngamtay pa nagtrabaho na. Baliktad may. Kiso mga ruti request na tata. Kuna naman ngamin analaka mabannog. Di na kano kabailan tagtrabaho iti diretso. Kun kuna na laday jay. Ngamsadot na kaday Dominga. Kentap no makabulak bowl. Di nakidigundawayan tagtrabaho tapno makaurnong kat adanton pangasawa na. Jak amoy ti day jay tao. Awan sa ngamin balak na mga asawa. Iso apa isi-isi lang. Isa pula man kit di iti asawaan na balasang kaw. Adda nga rod kumakayat ko nga ireto kan kwa na tatang amangan no di na kayat. Kan ure da kayo. Amangan no diyo kayat nga agbalin amanugang. No da kami kin ni bakit? Awan pilpilin may. Basta lakit din na singpart. Nga uray na tataangan ngam isaw. Adda nga miniikit ko abakit abalasang tata. Ex abroad. Iso asan na nakya sa asawa tan nabayagan ng trabaho iti abroad. Adda nalawa a farm na. Nagado ti tarakan na. Naglawa ti fish pan na. Ribo-ribo a kilo at may laklako na. Aya. Mayat Alaman, balasan ka. Yam amom man nga rod kiniranday. Baring agginustuda. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Masaba kami arumon ita itibus ko. Tada papanan mi nanang. Papanan nyo nga, Randay. Pasyaran mi kanu jay ikit na bakit abalasang. Yaram nak kanukin kwa na. Anya, kahit nakita mo na aya, kayat mo adagosan. Diyak pa'y nakita, kayat ko na. Anya pa'y asa pulag. Sigurado akayatan nak day jay, tabakatan. Kat kayat mo nga raw, uray saanan ang makaanak. Wen, tabak nang day jay. Ado ti sa ni kwa na. Napintas to ti biyag ko iti sidong na. Day tala ang tirasaon ti pangayatam keng kwa na, tingitingam pa'y matanaimbag tirik na maa. Baybayaan yung tarik na. Basta'y ayatan nak, mabalinan. Nice meeting you, Randy. Kastamot keng Camila. Jakla impagarop. Nagpintas kagayam nga uray bakit kan? Aya. Thank you, Randy. Uray mo't sika, guwapo ka. No addapan na kaikarikan Camila. Agsimpatan, kat agdanatan. Sigurado ka, kayat na. Amangan no agbabawi kanto. Awan ti rumbang apagbabawyak. Awan ti rumbang apagbabawyak. Takaslaak nakajakpat no si katima asawak. Ngamin, nalawa lang harudan ti dagam, napintas ka pa'y. Ngam, di ka maipaayan iti anak, Randy. Ayos laeng. Uray di ta aganakan na. Asawa ti ka sa pulak. Saan nga anak, Mila? Mga sawan dyan anak talakay. Tuwing nga raw, nagpardas ti pasamak. Nabiit laan nagamamuda. Ngam ita, agkasardan. Wen nga raw. Jay kano babae ti makaamu iti amin ang magastos. Bainti kano ababoy ti partsenda. Kantalo abaka. Pasig kano atarakan jay babae dagita. Naglawa nga raw dya dagana ijay lugar da. Ado ti dingwen na. Aglalaok, manok, kaldeng, nuang, baboy, baka kinda dumapay. Dapay naglawa afispan na. Wen nga raw. Sa bali pa'y tay naglawa at talon na apararaupan na. Swerte dya anak ta. Tanakatumpong ita at mabalin na. Alakit sapay la ko mga rod at agbalbali wen lakay. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Randy, agreeing kan. Abay, Mila. Aldawan, sa paan ta timapan ijay talon, taag parauptan no bigat. Abay, ayan tayo tangtangda ng mga agtaltalo na ya. Awanan, pinagawid kon. Kan oray dagiti para pastor ko iti dingwan, pinagawid ko idaminan. Oray tadda kamot na namang trabaho ka dagita. Anya, siya, ti pagtrabahom iti talon kan pagpastoram. Tapno adda aramidam, tawan mo trabahom. Tanyat kayat mo nga aramidan, ag senyorito latan. Sana mabalin na. Agtrabaho ka no kayat mo timangan. Mila. Ala, bumangon ka ditan, taing kamanganan.
Nanganakon, sa paan ta timapan ijay talon, tano na pudutan, agawid ta. Nalawa pa ito'y makuliglig Diyak pa'y nakagudwa. Nasakit ti sigat kon. Tumanugaw ka mat, Randy. Kasano amalpas ka ngay no kasta. Pag inanang mo ti tao grabe ka mat Mila. Pagbali na mat akaslanwang ti tao. Ha? Agsakita kiti kasto yung ipapaaramid mo kanyak Mila. Kaslagtrang kakaso akon. Irwam mo ti bagim. Ano sama? Tanang asawa ka iti manalo na kaskanya. Unak no para mandarlat aramidak ditoy. Yung saan mo gayam. Katno di mo kabailan, nawaya ka apumanaw. Anya? Awan na sakit abakrang ko no panawan na Randy. Total, nairwama kun ngag may maysa. Manu atawon anag may maysa. Mangalat ang amin ititangdanan tang agtrabaho Tapos saan ta amarigatan. Sayang ti panangdanta. Imbes a pagpasweldo ta ti kwarta, urnungan takit di. Tapno addan to busbusen ta, inton saan tan ama katrabaho. Inton nakapsutan. Ay, nagrigat mo time. Welcome to Jenna Almoyte Drama. Talaga kasta? Nangasawa ka nga raw, di takduram day ta. Wen mat nga men, Randay. Awan mo nang pilit kan ka mga sawa ket. Unak ano agbalinak adon no mga sawak. Ngam saan mo gayam. Nakarkaro pa'y giding agrigat akijay. Sapay naglawa di taltalunan may. Nagado ti dingwin may. Siyak amin ti mga asikaso kadagijay. Ket talaga kasta Uray ta para mailakada kayo daytang agasawa. Agsubliaksan dito'y balay. Ay, awan lugar mo dito yun Taumay di kabsat mo kinti pamilyana. Dito'y dakanon nga agnaeg. Anya? Saan na ka mga apaan sawam? Apay apanawam. Ay, panawanan, tap nagnakam ka, Randay. Addan pamilyam. Awan tinaramidak no di tinagsubli iti sidong ti asawak. Aklo na kay di damo, awan panagayat ko kankwana. Ngam bayat ti panaglabas tel daw, iniinot mo't lang na sursurok nga inayat, kat nairwamak mo't tan iti trabaho, iso nga ita ini-enjoy akon ti mangsuksukay iti sanikwami nga agasawa. Alakastan, tuy gayam mo, Randy. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kan iti drama to gayam yo, Jenna Almoyte. Salamat manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello, gagayam na imbag nga oras yu amin at timanan gagayam yu Jenna Almoyte ang mga kakamakas manang biyanang. Amang welcome manan kada kayo nga agbuyak ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoyte Drama. Manipod man nga rod ka ni Kabsat Mike saan napod na nagantintay drama. Ngamsakbay ti amin makablaawa mampay dalay Dario dita season Pangasinan. Tess Guyago dita Bulanao Tabuk City Kalinga. Kan Lolita Maganay Wano Estela Tukat dita Hong Kong. Kastoy man ti kuna ni Kabsat Mike, dir manang biyanang, naragsak ti panagden nami iti asawak, kat adadwa nga anak mi. Ngam nagbalin ang nagulokan nariribok, kat noan niya ti rason, iso tinak istoryaan. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Hello tatang, kumustan tirik nayo? Naimbag kayo ka din? Saan pa'y nga road, Flora nakaw? Tinumar ko amin nga agas ko, nga misumutlat nakapsutak mutlat ken adulat tinasakit na marikrik nak. Anya? Ay, umayda kay nga rod sukunanan. Tagpakita kailangan iti doktor. Makamo ka anak ko. Ala, urayin da kami nga rod Umay kami inton malam. Ala nga rod, agrobot kan tasukunan tani tatang bakit? Pasensya kan, Mike, lakay Kasangsangpot mo pailaan naggapoy ti trabaho mang magbiyahe tamanan. Awan problema, bakit? Sana balita si Dagmoy. Nasurok la amay sa nga oras ti biyahe. Ala nga rod,
Mabait laang tarubwatak dagiti anak ta, ta sumurot da ka no. Wana, tanay, awan kadwada dito balay. Talaga nga isurot ta ida, bakit? Tay ules ken pungan kao. Pakisupot mo man anak ko. Ay nasaanan dagita. Ado ti ulos kan pungan ije balay. Kawas yu laang dalaan yun. Jakmet nga ron makaturog no sa balit ti ules ken pungan kao. Sa balay nagiti ules yaw. Nalamuyawt. Kayat ko tinakersang nga ules. Isu nga isupot mo ta ules kao. Kinuray tapungan kao. Ay, ngala, mabait laang nga rod. Apay ayan jay asawam ngay. Adda jaro bayan tatang, agpapaangin. Ayabam tatulungan na kang agimpake. Saanan? Kabaalak da ito'y. Basit mutlat mayempake. Angam, inakbit mang idadang iti danom apaglabaryo, talabaran kayo, tatang. Makonfine ni tatang, Mike. Nakapsot ngamin. Kasano adi kumapsot kat di mo't mangan iti ado. Un ata natamnay kanu ngamin ti panagraman na. Isungawan ganas na amangan. Akat kasano? Sika pa lang ati mang bantay ka ni tatang diti ospital. Nagtrabawak manan inton pikat. Ay, kasano nga tandag iti anak ta. Ayabag to pala tay bakit akaaro ba ta? Tatang danak amang kadwa karag iti anak ta ijawalay. Alang nga rod. Bareng saan nga agbayag ni tatang diti ospital. Bareng agimbag mutla dagos. Ayan jay asawa mangay. Apaya di nakasublatan nga agbantay diti ospital. Agtrab-trabaho, tatang. Naimbag kanya katawan trabaho. Apay saan nga ag-leave? Saanan, tasayang taal daw na. Saan nabalit ka ba ulakmat? Apay nga yakas jay jay nga asawam. Kaslawan mo't pakibiyangan na kan ka. Saan amasyan kan ka? Mapuypuyat ka diti ospital. Ngam di na ka umay sublatan nga agbantay. Adda nga rod trabaho na. Sayang taal daw na naglangan. Di yun pagpanunutan iti dakas di manugang yutan na singput mo ni Mike. Nasingput nga. Amok akon kunam lang dayta. Kalubam ti madi nga ugali jay asawam. Saan mo't atatang? Kasi kamutan ako. Nagkutungkan. Di na kan samot pakpakanan jay asawam. Talaga nagpakutungak tatang. Nagdayetak. Tagrabe ti limok magakiti kalabas. May kawak ngamin takimutong kamutain. Isa ako nak nga ang mga nukurang ti ipapaunag mo. Bisbisinag na kan sa jay asawa manak kao. Ala, sumrak kayong tatang. Ay nauna yan. Makaginawak pa yan nakarwari di ospital. Nagrigat yan iti ospital. Nala, agtugaw kayo pala ang atay simpakti sila da pagturugan nyo. Dalusak biit. Una yan. Ayan jay asawa maya. Aday tayan tilugan. Irwar na dagiti kagawaan nyo nagapoy di ospital. May aman nga iso tagdalos. Namanog ka. Aginanakakit di. Amuna arumwarak ita di ospital. Di na pailakat dinalusan matisilid na pagturugak. Inyor oray na pailakan kamay. Ay na, mamin ano umulat mang dalus iti dayjay ngay? Di na mo ila masango. Di na masango nga. Sadutket di Ipanamnaman na amin kan katrabaho dito'y balayaw. Tatang, ibagayo latta no kaano ti panagawid yo. Tapno makapakada ka iti trabaho. Ta itulod kayo. Isapsapa yun to nga ibaga ta maisapak mo ti agpakada. Tani,
No biglaan ti panagpakadak iti trabaho kat didak palubusan. Isa may mayat no may sapsapa amay pakada. Apay, pag-awidin na kaon, Mike. Ha? Ni, saan tatang? Isaksakbay ko lang nga ibagat. Nanakaon nga agawin. Ha? Agyanak pa'y man dito balayaw. Tada sa bali anadlaw ko iti anak kaw. Grabe, tikimutungan na. Sa nakas niya ti sigo na pamagina. Nagsisipukal ini ti pamagina. Gamita, kaslamot takungan. Ha? Di mon samot ngamin pakpakanain. Ne, saan mo tatatang? Agdaydayat ngamin. Saan unay ni agsidsiday ti karne? Kan basil na ti kanan na ngayon na po yun. Ay, basta jak pa'y lagawin. Palubusan dak nga agnay dito balayaw, may. Nay, nagsapakan nga aglaba anak ka. Alas 5 pa'y lati agsapa. Wen tatang tapno malpas a dagos. Kan apay nga aggelgelgel ka. Ayan tay washing machine nyo aya. Nadadaol. Tay spinner la ti mabalinan. Ay, agispinak tulangan ano makagawgawak. Nadadaal ka. Sana na gumatang jay asawam iti sa balay. Wano saan nan nga ipa-repair. Baybayan na marigatan ka nga gilgil nga glaba. Sapay nagano ti lablabaam. Mabiit la da ito'y tatang. Saan mo't nginal daw ti panaglabak? Ay sana mabaleng ti kasta. Awan asi jay asawam. Isumot laki mutong kan takasta ti pampamayan jay asawam kan ka. Parigatan na kamot gayam unay ay. Ala ni tatang. Saan napudno day ta? Kasaritak tuman jay asawam. Di yung ungtan. Ang mga numasair tirik nana. Masaer no masaer. Basta siyak. Jak magustuhan ti makit-kita. Saan nagapaw ta si katag trabahaw. Kat ipanamnamam mo't aminan at trabaho dito balayaw iti anak ka, Mike. Agasam mo't na ita. Iso ti aglutaw, aginaw, agdalaws, aglaba, kan mga sikaso ka na iti anak yaw. Ha? Nabiitak pa ila dito balayaw. Ngam adon tinapaliiw ka. Grabe ka, Mike. Idi si bibiyag pa ina di asawak. Ores saktang trabaho pa rin ti pagbiag mo iday. Nang runa hindi mabasit pa ina iti anak, Mike. Tultulungak lahat ti asawak iti trabaho na iti balay. Jak ipanamnama amin kan ko ana. Tatang. Angam si kamot tan. Bay-bayam jay asawam amay bababad iti trabaho iti balay. Nalus-lusyangan jay anak ka. Di mo pa igatangan iti washing machine. Nakakaasay nga gilgilgal. Marigrigatan. Adentad ko apaggatang na iti washing machine, tatang. Iso na lang, ta ibang kuna ka no, ta masayangan. Kahit kaputakas tati kunana, di mo mo't pilitunan. Bye-bye amount. Saan mo, tatang? Pati agluto, jak makita ng agluto ka. Siyak iday, ilutwak ti pamilyak. Uray ada trabaho kiday, masapar kulat tati agluto. Tamasya na kita asawak. Aglut-luto akmat no daduma, tatang. No saan na mayroon na nga ag-overtime ak. Aha, awan pa'y napuutak. Jay anak ko amain. Diyak namin masangon ako takanayon ti overtime ko, tatang. Lukas tamot lagayam. Di mga lakay ti babaunan yaw. Tapno sana marigatan jay anak kaw. Ha? Mga lakay ti sweldo makatulaw. Saan mo ngay nasawa ti anak kaw tapno pagbalinam nga alila. Yalaam, iti katulungan na, Mike. Sikat ang desisyon, Flor. No mangalat iti babaunan mo no saan. Taimbes na pangpasweldo tati kwarta, idulin talangan. Jak matla kayat. An-anuam tababaunan. Kabaalak mga ramidan amin at trabaho dito balay. Ni tatang nga rod ti problema. Tila ibagbagana. Nagalas ti panagsasauna. Ala, paspasensya amon ni tatang. Kasaritam nga rod Kaano nga minaya nga agawid? Unay kamutan, Mike. Ha? Iparupa mo law na yun adi mo kaya tikada ni tatang dito balay.
Sana kasta. Ngamjak nga rod magustuhan ti panagsasauna. Makapasakit mo't ngamin. Awan mo't kinapudno na iti bagbagana. Kat palabsam lataan dagiti ibagbagana. Kasla di ka pala nairuam iti amak mo't. Ngala, pasensya ka ni tinaibagak. Nagdamagak lang mo't. Jak mo't papanawon ni tatang. Di ka lamasyan ka ni tatang, lakayon. Awan kadwa na ijibalay mi. Kasapulan na ti kadwa. Isa pang nga asim. Di mo kumamot papanawon dito balay, Mike. Ni, nanang, da kayo maghayam. Sumrag kayo Di mo't ngamin makalagi di anak ko nga agpasyar ijay balay. Di na mo't ipasyaran dagiti apo ko. Iso asya ko na ti imay. Ayan ni Mike ngay. Ay, ada pala iti trabaho na, nanang. Inton malampay sumangpet. Ang mala daw man siguro nga gawi dun. Tama nga no ag-overtime manen. Ay na, kasimot piman jay anak ko. Overtime na pima na kanayo nun. Mabambanugan jay anak ko. Ha? Takasano, isumo lang amin tagtrab-trabaho. Ang basol na, tanatangkad mo't ngamin ti ulo na ide. Mabit lang, nanang. Inak mangala iti meriendayo. Saanan, nagmerienda ako ni Jerwar. Ayabam kit di dagiti apukok man, takailiw ko idan. Day, adda kamot gayam dito'y abalayan nato. When ta nagbakasyonak man, Mike. Apay, nabayag ka dito yan. Dito'y kan, ngagnanaad. Medyo nabayag mo't Tultulungak man jay anak kaw tanay kaasi man. Maparparigat iti trabaho iti unag ti balay. Takasanaw, trabaho na mo't ngamin amin ay. Hindi, kat talaga akasta tanyat kayat mo. Ni pay lamaik nga anak ko timang trabaho iti trabaho ti anak mo. Rumbang lang agbingay da iti trabaho. Ni Mike nga anak ko timang manggad. Iso tagsusweldo. Iso ti provider iti da ito abalay. Iso pay latag trabaho dito balay damag. Jay mo't anak mon timang trabaho kadagita. Well, maawatan ka. Ngam siyak, edi si bibiyag pa iti asawak. Uray adda iti trabaho. Tulungak lata iti trabaho ti balay. Agluto aginaw, aglaba, agdalaos. Tamok tirigat ti trabaho iti unag ti balay. Narigregat mo ti trabaho ti padre di pamilya. Housewife nga ron. Saan mo't amang opisina ti anak mo? Sayang lang amin, ta saan ajay pada ni Mike a profesional ti nasawa na ide. Natangken tuma ngamin ti ulo na ide. Sayang mo't nga raw, ta saan akinayat ni Flor jay Hawaiano iday, nagaram kan kwa na. Adda ko maitan ijay abroad ti anak kao. Dolyar ko mati kwarta na itan. Agam sa bali mo't nga main, tinakiasawaan na. Isa ano di mo kaya ti anak ko apara iti anak mo? Nakarkaro pa'y kanyak. Anya mo't jay anak mo ngay. Housewife laeng. Ay kaasi jay anak ko. Ta iso amin ti provider. No jay pada na ko ma-professional ti nasawa na ide. Mayat ko matibiyag na ita. Ado ko man ti urnong na. Apay, agnaeden dito'y balayo jay ama ti asawa, Mike. Diya ka mo ananang. Tamanipod na karwar iti ospital. Dito'y mo't ang tinagnaadan na. Apay ngay, pagawitin nyo Ay saan kababain nanang. Una, nga miso pa'y ama inay na yun apakpakanam dito, yanak ko. Kakaasi ka lang aruden nga agtrab-trabaho. Si kalaang timang manggad. Ngam nanayunan pa'y latpakanam mag. Ayos lang dahi ta nanang. Ay made, diyak to pa'y papakpakan ka, kat inanak pa'y isuntulakit din. Baybayan yun. Kababain timang papanaw iti tao. Dito yak mo't nga ruden nga danak ko. Ha? Ay kat, adda kayo dahi ta nanang. Nan, siyak ti agluto, Flor. Tani, nabuslon ka nga agluto iti masid. Ha? Aglisi ka di tata siya kung ti agluto.
Ingka kidi asikasuan dagiti apukok. Siya kun ti makamu ditoy. Sige nga, Rod, nanang. Alamangan tayon tanay. Marabyan manen di anak ko nga agawid. Taag-overtime manen. Mangan tulatan no sumangpat. Lagi ti ubing nga flour. Aya pamidan Nanganday tayan, tatang. Inlabayak ida iti gatas, takas ti kayat da. Wen, isurom dagiti anak yung agtipid. Tanay, kaasimat jay amadang agtrab-trabaho. Mala, manganan. Anya tuy linutom ama sinangay abalayan. Ne, apay di mo ammo dayta. Kit-kita asayute, damagam paylaeng. Binalsig mat asayotay. Inlambong mo lang na itaw. Wen, mangaramid kamutin iti sawsawam. Adamot ti ikan nga enruar ko iti Jeref, nanang. Nang luto akla iti sidaan ni Mike. Iso ti priority nga agsida iti naimas. Ta iso ti agtrab-trabaho. No awan trabaho yo, di kay kundi reklamo. Ta kaasimot jay anak ko nga agtrab-trabaho. Ay kat pagrebengan na, tay sukat nga ron ti padre di pamilya. Wen, ngum saan na responsibilidad ti mang palamot kadata, abalayan. Iso ano anya ti maidasar amakan, awan ti ado a reklamo. Alama bitlaang ta mga rami dakiti pagsawsawan, tatang. Tamangan tayon. Naimaslat ta day ta sidaan. Apay nga awan silaw dito kusina, Nagsik nga. Di mo isilaw day tata, nabuslon iti kuryente. Yak to pay agsilaw dito'y salas nga agbuybuya iti TV. Mismo pay nga anak ko jay para bayad iti kuryente. Si kantulakit din akatugangan na laang. Grabe mo ta panagtipid daytan. Rumbang lang agtipid tayo. Ta saan ada tayo tagtrab-trabaho. Sorwan tayo kumati makisama. No awan mat mayam ambag tayo iti dayto abalay. Nagalas mo ti kasta panagsasaomon. Apay, ti kunam, nalaka ti trabaho ti anak ko dito unag ti balay. Nanistap to pa ti trabaho na. Wen ngam awan mat sweldo na. Tanangam ti panagsasaom abalayan. Ta makapasakit mo't dagita ngay bagbagam. No arsagid ka, pumanaw ka. Jak pumanaw, tabantayak ti anak kaw ta maparparigatan. Kimutong to pa yan. Jay anak ko ket di ati kaasi. Apay, no saan aga po iti anak ko? Aglamot ay ati pamilya na. Nalastog ka unay ngagsasaaw. Nalastog no nalastog. Basta husto amin ngay bagbaga. Ay, sana nasaya at tilinangan nyo kaninanang, tatang. Apay no agawid kayo pay laang. Kanayon mga minti pa nagkontrayo. Sana siya ti pagawidan yaw. Dahil jay akatugangam ti pagawidan yaw. Tatang, Di ka kayat apanawan. Ta umabuso mo't jay asawam no awanak. Isamantayan kayaw. Nanang, kaano ka dito awid yaw? Jakpay agawid, tabantayak ti refrigerator yo anak ko. Siyak ti agluto iti sidaan. Tano ni Flor ti agluto, nagbuslaw. Ti kayat na, pag sidaan na kanayon iti naimas jahi amana. Uray kumamot susweldo akas kun ka. Nanang, sana nasaya at ayim-imot ti makan. Wen, ngem awan asida. Gaputasan ngay soda ti mangmanggad. Nabuslon dametan ngagsida. Baybay anyo lakad itadamot paggatang iti masida. Ay saan? Maasyanak ka anak ko. Ornongem kit diti kwartam. Si kalaeng kandag iti anak mo ti agsida iti naimas. Bayam nga agsidada iti puro anateng. Nagbubuslon kayo iti danog. Mike, sumana umanon ni nanang. Wan nga raw. Tanagam man di pa nagsasaaw. Makapasail kay tirik na. Ay sus, agsinong ba't damanan? Umay kalakay, intaan nawaan ida. Agapa damanan. Ningamin nanang mo, sumana umanon. Wan nga raw. Kat ni tatang mumad, tutupan na ti inak. Di nalabaybayan. Kat, akim basol. Jama, kasta ka day. Kayat mun samat adat at agapa. Alala. Huston, saan manan adat ti pagrikyaran ta?
Panunutan takid din anya ti rumbang aramiden ta. Tapno makapagkapyan lagi ti dadakkel ta. Nanang, tatang, daytoy kat napagsaritaan min nga gasawa. Saan mi akayat ti mang papanaw kada kayo? Ngam sipod adda kayo dito balay mi, nagbalinan ang nariribok. Inaldaw nga adda agapa, adda agbinbinnog kaw, kan agpinpinangag. Banag ang naalas sa denggan. Wen nanang, tatang, saan kami ngamin ana iruam iti kasta? Tasigod ang natal na ti balay mi, hindi awan kayo pa di ti balay. Ngam manipod adda kayon, nagbalinan ang nariribok. Makitkita dagiti apo kuyo ti panagsinsin nung batyo. Nagalasakitaan, tatang, nanang. Iso ang napagnumuan mi ni Flor, apumanaw kami langan. Ulitag, saan mi akayat ti mang papanaw kada kayo? Iso na kami langan, ti pumanaw. Agabang kami ni ti pagnaadan mi, kat agbati kayo dito balay. Apay ngay apumanaw kayo. Sayang ti pag-abang niyo. Urnungan nyo laengan Da kami latan ti agawid. Agawid kan nato, tagawid akmeten. Apay, kayat mo apanawan dantoy balay da. Alangan adata ti agkabbalay dito manjak mo't Ay, nakarkaro mo't adya kayat Mala, agawid akam. Basta di mo baybay anti anak ko Mike. Wen, tatang. Asikaswam mo't anaimbag ta anak ko Flor. Wen, nanang. Alang arod, agimpaki kamin. Agawid kamin. San kayon apumanaw dito? Da kayo ti rumbang nga agnag dito. Tabalayo da ito. Agkapya kay nga mina nanang, tatang. Agasawa kamin ka ni Flor. Noan nyaman ti diyo pangayatan kada kami. Lipatin yun. Tamay may sa tayo na pamilya. Di tay kumaaga apa. Tamalas iti panagbiag ti kasta. Wen mat ngamin, tatang, nanang. Agpipin na tayo kuma. Saan kat nga agpipin nangag? Ala Pasensya kayo. Noan niya tinaypakpakita kiti kalabas. Uray siyak mo ta. Ale, lipatin tayong tinapalabas. Pasensya kayon. Pasensya ka mo't abalayan. Pasensya ka mutin abalayan. Nagpinasensya nga rod dananang kantatangkat manipod idin sa andan ang nagapapa, tatunggal ayaban mi iday ti balay minukas nga da okasyon, di mi matan mangag nga agapa wen agsinong batda. Alakastan, tugayem mo, may. Ala gagayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, pare ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mat lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam, kumusta kayo manan? Naimbag nga oras iti tunggal maysa. Sabali man na nakapadasan ti mga ganyo diti drama aman ng biyanang diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin makablaawa mampay ti pamilya Tolentino dita Peru Lasam Cagayan kan Sabban family iti kakambi ni Tuwao Cagayan Valley. Kanero di Tolentino alakay na from Vilma Sabban. Hello mat kanin nati Agustin dita Singapore, kan Jenny Batala and family. Manipod man nga rod kani Kabsat Lorna sa napud no anagan, tintay drama kastitiko nana. Dear manang biyanang, dahito ya kapadasan kat kapadasan mi iti kabsat ko. Idada kami pa'y dita Pinas. Aday na una kabsat mi agrabe ti kinaturay na. Panagrik nami kat kasla sa nakabsat ti pangibilbilangan na kada kami, no di kat kasla katulong. Rogyak nga rudan, ti agsalaysa. Agdalos kayo dito'y balay, Lorna. Garda, tasumangputan ti kapsat yung manipod abroad. Kaano nanang? Flight na ninton bigat. Anyat pagkwartuan na nga Ijay tangan Baka mo kayo, basta dalusan nyo anaimbag, tapno awan may bagbagan na. Winanang. Kadwa na nga tati asawa na. Diyak mo, di na matimbag
Jakmat na damagan nga agpaiso. Agsimpa kayo dito'y balay, tanay. Amboyo matan ti istalye kabsatyo. Kagora na tinarugit a balay. Oh, ada akon. Si Mang Putakon. Kumusta kayo dito balay? Garda, Lorna. Mayat matlat na Manong Milyo. Mayat, Manong. Naimbag man ta nagbakasyon ka, Manong. Sa anak lang ako mayag bakasyon. Agtalinaid ako niti Pilipinas. Ah? Kat ni ipagsulingay, saan mo matakadwa, Manong? Awan kamin. Nagsina kamin. Ha? Manan? Nakamanukan nga asawa, Manong. Ngamawan mo nagbayagkan ka. Apay ngay? Awan bibiyang yun anya ti kayat kong aramidan iti biyag ko. Ah? No adadyak kurso na da nga ugali da. Sinaak. Kasta lang da ita. Isa si Kalorna. Di nakman kwestiyonaran no apay nga awan agpaot nga asawa kanyak. Tawan pakibiyangam dita. Ay, sorry, Manong. Saan ka matakwis-kwestiyonaran? Nagdamagak laeng mo't, Manong. Ninanangay, kumusta mo tayo? Kasjay pasaray ag sakit no kwa. Adon kirikrik naan na itibagi na. Tilan samot ngamin ipakpakan nyo. Iso ka na kayon ngagsakit. Ado ti maiparit kan kwa na amakan. Iso aban bantayan mi, Manong. Pakpakanan yung samot ngamin iti may parit. Saan mo't Manong? Ayan ti agbalin na silid ko rito eh. Ijay nga, Manong. Ay, manjakit iteng nga. Ije igid ti kayat ko. Jay dakkel ti tawa na. Kentay nalawa asilid. Isagana iti silid ko, taagin ang nakpay man. Nabanuga kiti biyahe. Ala, agawaan nyo ti agtalos. Taamangan numatuktukan jay kabsat yung aguray. Kat agungot tumanen. Nakadalos kami, Nanang. Basit laawalisin taramidan mi. Pasensyaan yun jay kabsat yo. Taam mo yumot nga iso ti akin gastos iti pan nakatarimaan to'y balay. Wan Nanang, amumi day na. Maala, inkaayabanan Lorna. Taumayan dito'y silad na. Win, Manang. Apay, ayan tayo remote ti TV, Lorna. Ay, adda dito sirok ti lamiseta, Manong. Adtoy. Apay ngamin aya, at ila pangikikan nyo iti remote. Ti remote ti TV, dito iti pangikan. Tapno sana mabirbirok no agbuyad da tao. Ay, Wan, Manong. Kan sukatan nyo man nagita kortina ti tawa. Sana may bagay ti kolor na di ti unag. Sumipngat di ti unag no kakasta a kolor ti ikortina nyo. Ayan nagita impaw-pawit ko a kortina ya. Aday ja aparador, Manong. Inkamangalay ti puraw, ta sukatami ti puraw nagita. Wan, Manong. Alam, Manang, di mo usaran da kita hanger. Ha? Apay, ihanger ko nga ro, dagitili na ba, Lorna? Agunget ni Manong. Hanger na dagita. Di na kayat nga usaran tayo dagiti gamit na. Anya, pati hanger, iparit na. Ay na, kasla di mo amamo ni Manong mat. Amamot nga amin nakagawaan na di na kayat pakibiyangan tayo. Alang ron, isublim dagita itinangalaak, Lorna. Hay, una yun dagi akabsat ta. Naidumduma mo ti ugali na. Pati hanger, iparit na. Naimbag pa'y sabon kan toothpaste ta maawatak. Ngam no pati matan hanger, sobra matan dayta. Ganda! Lorna, umay kayo man! Ne, agay ayabon. Agong ungot sapay. Mapan kan iti ayan na, ta isalapay kung dagiti linabaan. Malpas kayo amangan, panawan nyo latan, nagiti mainlawa na plato di ti lababaw. Napan ko lapin na kan bi iti aso, Manong. Aginawak ko man. Nunalpas ti pangan, inaw adagosan. Makapadurmo na kitaan ti lababo. Kandalusan nyo anay bag ti lababo, numalpas kayo nga ginaw. Kirkiran nyo ti igid na, tanay. Nagngina ti tiles anay arami dita. Kitaan nyo matbasit Sana kaputa sana da kayo tinaggastos di ti balay kat awan mat pakibiyangan yawn. Laglagipan nyo, makipagnanad kayo dito Ha? Kinayunan nyo na ita chopping board. Tailasin nyo ti para iti fish kan karne. Di yung paglalaukan. Nagado alang dita nakadulin. Uwan, Manong. Ngala, aginaw kan. Tagdalos ka man iti CR. Nagkrukit. Kirkira man ang bag, ha? Masikurana ka mang kitkita iti narugit na CR.
No aglaba kayo, kupinan nyo adagos tilinabaan nyo. Di yu ibuntuon di tata nagalasakitaan. Medyo nabasapay nga min dagita, Manong. Iso nga ibilag ko manan no bigat. Kat di mo ibuntuon akasta Ibitin mo Uwan, Manong. Bakitan kayo ngam di yu pala amutir aramidan nyo. Di mun ko silapan. Ay, nagrigat ka ti kastuhin, aya. Ti awan makukwarta na. Takas lanis-nis ti pagkitkitaan da kada tao. Ala, aw-awatin nyo latan ti kapsat yu. Di yun tutupan. Apay, talaga ka di asaanin nga agsubli ija abroad ni Manong, nanang? Saan kanunan ako? Agnaudin dito eh. Ay, kunak lakit din no agnaudin ija abroad. Kunak no aglaklakay ijayan, tadam balay da iti asawa na ijay. Nagsinad ang arudon iti asawa na. Iso a pinapanaw da sigurun ije balay da. Jay mo't baba iti akim balay iti nagnaud anday jay abroad. Grabe mo ti kina-istrikto ni Manong. Kasla saan mo tanakabsat ti pangibilbilangan na kada kami kan ni Manang garda. Kasla mo't katulungan. Ala, aw-awatin nyo latan anak ko. Mairuam kayon tumulaeng. Limitado pa'y katigargaraw mi dito'y balayan no kastoy. Paspasensyaan yun kunakmet. Uray takabsat yumet. Tano kontraan nyo ti kayat na. Ad-ad da nga agunget. Sapay nagpig sa tingiwa na no agunget. Huwag nga rod kababain ka dagiti kaaro ba? Sapay sang kaibaga na nga iso kanot akin kwarta iti nagastos dito'y balay. Iso adi makkel kan pinmintas. Anak ko. No dala ko masabali a papanan, pumanaw ako nana. Sino tinagluto ititlog? Siyak, Manong. Apay ngaya kasta tiluto na. Sunny side up kuma Kinautaw mo matan. Ay, sorry, Manong. Jakmat ngamin amo asani side up ti kayat yung. No agluto kay ngamin, damagan nyo pa nga umuna no anya ti pamayan nyo. Di kay basta agdesisyon latan. Ako na matlan da kayon ti boss iti na ti abalay. Pasensya kan, Manong. Mangluto kay ti sabali. Diyak kayat na iti aluto. Nanan, apay adi yu baunan nga trabaho da garda kan Lorna. Manutawan dan, ng papakpakan da pala kada kayaw. At damot tay ap-aplayan da. Ngamawan pa'y matawag kada kwada. Manutaw-tawan dan, nga mitada lang ag-apply. Bakbakatan dan. Nagtrabaho da, idiada ka ijay abroad. Ngam nagikat da, taadda ka no inaplayan da asabali at trabaho. Ay, agawaan dati ag-apply ata na bumakit dan. Naimbag no ma-employ dan to pa'y. Ang mga no over-age dan taon. Bareng awagan dan to idan Narigat mo na mang namna madalatan iti kwarta nga itid ko kada kayo. Sa pa'y awan trabaho kon. Isudamot ko matimang tulong kada kayon Ikandak mo't iti kwartak, idi agtrab-trabaho da pa, yanak ko. Apay awan boyfriend Di dan makiasawa. Ay, jak amu, anak ko. Awan mo't ibagbagada anubyo da. Jak amu, no ilimlimod da nga ta. Di da pala makiasawa tapno ipanawan na itagbalin nga asawa da. Ha? Sa anak akomportable no ado ti kabalay ko. Awan mo't nga rod balay, dagiti kakabsat mo, anak ko. Isu nga rod ang makiasawa da ko man tapno ipanawan na iti asawa da ida. Kasanong no saan da ang makiasawa? Ay, masapol ang makiasawa da. Alangan na siyak timang biyag kadakwada. Ay, sana mabalin para kanyak tinatnat gedak ija abroad. Para kada talayang nanang. Para iti panaglakay ko ken panagbakit siyaw. Agsapol damot iti trabaho da atap no makaurnong da. Kumustan ti inaplayam, Lorna? Awam pa'y matawag da kanyak manang. Si Kangay. Imawag dan. Kauawag da lang unay. Anya, kasano agtrabaho kan? Agbiyahe ako nubigat. Di panawan na kami dito'y manang. Ading ko. Tapno makatulong akmat kin ni nanang. Tani kababain iti kabsat na. Kanayon nga agpang. Pag naudam ijay ngay. Adda na sa pulan tigayim ko asilad apag naudak. Abangak day jay.
Saan abali tanalaka kano ti abang? Ay, naimbag ka pa eh. Alanganan samot di inaplaya kun. Jak mo't mauray ti awag dan. Agaplayak sa laangan nga agabroad manang. Anya, panunutam anaimbag day ta ading ko. Tanarigat tagtrabaho ija abroad. No awan na talaga ti master ka na trabaho dito eh. Kapilitan nga agabrodak manang. Alam, makaamo ka Basta panunutam anaimbag day ta. Di ka agdardarasudos. Masapul abuo ti pangedeng mo. Tapno awan to ti pagbabawyam ading ko. Nakastre ka ni ti trabaho di kabsat ta. Sika ngay matlor na. Kano ngagtrabaho ka? Ururayak pa'y ti awag da kanyak manong. Ay, awan day ta. Di mo namnaman day ta. Kung kunadala day ta, awagan da ka ng kinapuno na. Saan da kang alain? Ha? Awan nobyo maya. Awan manong. Una, tano di ka makastrek iti trabaho, makiasawa ka lang, tapno adamang biyag ken ka. Ha? Apay awan agar-aram ken kaya. Adamot angam. Awan mo kursunada kadakwada. Oray saan mo akursunadan basta da makuna, panggedan na. Praktikal ti biyagitan. Saan nga uso neta ayat-ayat. Basta da pangbiag na ken ka, alakit day. Kayat mo, ti mabakita na balasang? Manong. Makiasawa ka kit din. Kita, tay adda balay na, tapno adda pangyawidan na ken ka. Hello, Lorna. Kayat mo, taga-abroad na. Ha? Anyo taramatin ta nga agabroad ngay manang. At dagayim ko nga agap-apply. Basit la ti gastusin ta. Jay kumpanya ka nun ti makaam mo iti magastos. Umay ka dito yung syudad. Tailakad tan ti papers ta. At dala-alaam a requirements di ta lugar tayo. Sa kanto agluwas. Sige nga rod manang. Awan matlaangan tayo ururaya ka trabaho dito eh. Bastit ti sweldo dito. Iso nga agabroad talaangan. May sa apagilyan ti applyan ta kan kumpanya. Kastaya. O sige nga rod manang. Ina, sapay ko mata mapagasatan ta. Sapay kumaading ko. Sige, urayan ka. Agan-anad kayo iti papananyo, anak ko. Ay na, kailiw kayon to, ano agtrabaho kayon iti adayo. Sana bali nanang. Tano agdanton na pinta sa trabaho mi. Pauitan da kayon to iti kwartayo. Bakit akon, jak kasapulan ti ado a kwarta. Agurnong kayo kit day para iti masakbayan nyo. Agan-anad kayo kumaaka na yun, anak ko. Awagan tayo dalor na ken garda nanang. Kasari tayo. Agdawat kayo iti kwarta, tapno adda paggatang iti agas yo. Anya nga agas, awan mo't sakit ko, Milyo. Adda, umanuyag kayon tupay. Ken nakapsot kayo. Marigatan kayo amag na. Gagangay ti bakit sumalog mo't tipig sa kanak ko. Basta kasari tayo dalor na ken garda. Ibagayo, ta nayunan dati ipawit da kwarta. Hello, garda. Kaano ngay ngagpawit kayo iti kwarta? Di yu liplipatan tiyag pawit atan eh. Ano ti kasapulan ni nanang agas? Tulungan dakmat Tanay, may ibusan ti urnong ko akwartak. Wan manong, hindi ka madanagan. Ta saan kami nga agliway nga agipaw iti kwarta para kininanang. Nainayunan nyo ba sait, tanay? Umad aro ti agas ni nanang. Ha? Kung nagrigat ti agayuan iti bakit? Di ammo ti rigat ko di ti balay. Pasaray agkabaw pa yan ti inatayo. Kastaya. Ala ano sa mga rugti inatayo manong. Saan abale? Tano adda ka sa pulan na. Mangtad kami kinilor na. Wala. Rumbang laang, tanay, awan trabahok. Jay urnong ko lang tinamnamag agastusag para iti panaglakay kaw. Hanggang na may ibusan. Makais-is buak. Bangunan naman, Milyo. Milyo. Ay, kanya kayo matan.
Kay imasan ti turog, ringan da ka. Di nakmat nga mining katangan iti daya porko. Di yo kabalan ti bumangon aya. Kabalan nyo mag... Saan anak ko? Marigatan ako na bumangon kan magna. Kibinan nak Ay, nagrigat ka ti kastuyan. Narigat mo't gayam ti awan katulungan na. Agawid ko man, lagi ti kakabsat ko, tayo suda mo't ti mga sikaso ka na kayo. Ano sana kanak ko? Tamabiit siguro ti apit ko. Awan to ti pagproblema Nanang, apayan di na kami inuray iti kapsat ko. Pinanawan da kami matan. Awanan ti ina tayo, manang. Pinanawan da tayon. Kaano ti subliyo di abroad, Lorna, Garda. Dualawas mila dito'y manong. Wala nga ron. Na kayon ti makamoy ti magastos para ti panakalamay ni nanang. Uwan, manong. Di ka madanagan. Sagot min kan ni manang dayta. Agmay saklat na dito'y balayan. Manipod na tayo ni nanang kunak no agragsaka kon taawanan ti paka-stressak nga si kaswan. Hangam kaslaki maro mo't ti stress ko. Nagrigat mo't kayam ti agmay sa. Awag natin din ti kakabsat ko. Agaawid na ko man tawray agnaindamanan diti balay. Hello, manong. Hello, Lorna. Kaano ti awid yung ay? Saan kami nga gawin? Tawan mo ni nanang awidan mi, manong. Ha? Kan nakiasawa kami ka ni manang dito abroad. Isa dito kami nga agnaad. Anya? Di kay agbakasyonan? Saan na tawa mga rodan ni nanang asangputan mi? Aya. Kailiw kayo na makita. Kunak no saan kayo pa yan nakiasawa, ta agawin kayo kuman dito balay, tagkakadwa tayo manayin. Ha? Pakawalan da kumadin ko. Mababay na ka na kayo. Ngamin, kasla pinapanaw kayo dito balay. Ang nagrigat gayam tiawan kadwa na. Nala, bayan nyo. Tanumaadaan kami to iti gundaway. Agbakasyon kami to. Ngam, mabayag pa'y siguro day tama nung. Nay, apayakas tamat titsura amon, milyaw. Nagkutong kamutan. Apay, agsakit kaya. Uwan nga rod manang ibiyang. Jak makaluto iti kanagta, jak kabalan. Apay, anyat sakit mo aya. Jak amo. Jak pa'y nakapacheck up. Jak kabaalan ti bagay ka mapanagpakita iti doktor. Anya, ay sos, mabitla nga rod atay lutuan kay ti kanam. Agyaman ak manang. Naimbag lagit din tada kayo akaaruba ka mang tultulong kanya. Apay nga minadikan ng asawa idi aya, tapno nadan ka kumay ti anak. Anda ko mamang asikasukan ka. Uwan nga ron. Andamot anay ito'y nagbalin nga asawak. Awan mo't nagpaot iti denak. Di nang abin kayat ti ukalik. Ha? Nagrigat may sama ng ibiyang. Nakakaasya kumag. Aklunak nga da sakit tinakam mi kanima ng garda iti inaunakapsat mi gapo iti impakpakita na iti kalabas kada kami. Ngaming karigatan mi ngayon waksi day tata na siyan kami latamat kan kuana ta nagsakit kat nga rod isong ang karigatan mi tinagawin tapno sarungkaran mi.
Kat iti panang sarong karmi nakapsutan, tanakaptan, itinadagsa na sakit, kat nabaybayan na tibagina. Iti sana nagbayag pimusay, kat itada kami latta dito abroad, iti kabsat ko, kat sagpaminsan laangan ti panagbakasyon medyo Pinas, tawan mutan sang putan medjay a pamilyami. Alakastan, tugayem mo, Lorna. Ala gagayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose parit script kaniti drama tugayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.